Саламатсыздар достор, бүгін 9 август 2025 жыл Бишкек шаарында авторлық элдин баары эле айтып атат, япоштолор арзандап кетти деп акыркы жаңылыктар боюнча. Азыр ошону карайбыз, чын эле арзандадыбы же жалганбы. Биринчи япошка Honda Step жылы 2001, объем 2, баасы 680 миң дейт, 750 миң деп 680ге чейин коюптур. Билем чын эле арзандап жатабы, кымбат жатабы, бирге көрөлү. Ага чейин силер каналга катталып, сөзсүздө лайк басып коюуну унутпагыла. Бүгүн 9 август 2025 жыл Бишкек шаарында авторынок биринчи машина ушул Honda Step болду. Андан кийинки машина Honda Odyssey. Жылы 2000, объем 2.3, баасы 480 миң дейт. Чындыгында бир аз арзандап калыптыр, 480 миң. Кийинки машина Honda Stream. Бул 580 миң дейт, объем 1.7, 2002 автомат. 580 миң дейт. Бирок состояниясы аябай жакшы экен чындыгында. Бир дагы чийлеген, урулган жер көрбөйлүү мисалы. Honda Stream. Кийинки машина Honda CR-V жылы 2002, объем 2, баасы $9500. Не Россия дейт, газ, бензин. Коробкасы механика. Бул жерде бир Honda CR турат. Ушуну эле чыгарып коеюн. Жок, чыгарып алайын. Бул жерде Hit East 580 миң дейт. 153 миң 1.5. Без вложений 585 миң. Кийинки машина Toyota. Баасы жазылган экен, жылы 2002, 1.3. Кийинки машина Honda Stream. Жылы 2002, 620 миң дейт. Жылы 2002, объем 1.7, коробкасы автомат, расход 8.7, баасы 620 миң. Каналга катталып, сөзсүздө лайк басып коюуну унутпагыла. Honda Stream болду. Эми Toyota Estima издегендер үчүн дагы бир Toyota эсиме чалкан. Үстүндө автобокс менен жылы 2000, объем 3, газ, бензин, баасы 255 миң. Коробкасы автомат, баасы 580 миң. Пробеги 255 миң. 580 миң. Toyota Estima. Кийинки машина Honda Odyssey. Жаңысынан. Жылы 2004, объем 2.4, газ дейт. Жылы баасы 680 миң.
Honda Odyssey, Honda Stream eskisinden. Honda CR-V. Жылы 96, объем 2, bası 565.000. Kanala katılıp söztü de like basmayı unutmayın. İçi yağ. Кийинки машина Toyota Ipson. Жылы 2003, коробка автомат, bası 660.000. Bası 660.000, объем 2.4. Honda CR-V. $9.900 dedi, объем 2, жылы 2003. $9.900, объем 2, жылы 2003. Biraz kımbatırak koyayım. Keyinki машина Toyota Verso dedi. Жылы 2002, пробег 230.000, gaz benzin, bası $9.200. Бұл жерде daha bir Toyota Prius деген машина тұрады. $610.000 дейді. Объем 1.5, жылы 2006, 226.000 пробегімен. $610.000. Кийинки машина Honda Nissan Проблема, Nissan Primera. Жылы 2003, объем 2, электропакет, bası $390.000 дейді. Nissan Primera. Универсал, sol оң рульді, коробкасы автомат. Кийинки машина Toyota Ipson. Жылы 2003, коробкасы автомат, bası $8.000, объем 2.4, расход 12 дейді. $8.000, родная краска. Краскасы родной қойып тұр, білбелен чимбі қалыппы. Кийинки машина Toyota RAV, жылы 2004, объем 1.5, bası $450.000 сом. Toyota RAV $450.000. Мұның эшиги эмеде стептери оп ачылат окшойт. Кийинки машина Toyota Prius. Жылы 2008, объем 1. Объем 1.6, bası тазаланған, өтіңіз чалып сөз болды. Кийинки машина Honda CR-V. Жылы 2003, объем 2, bası $9.500. Негізі өзім ойым бойынша япошлардың балары мурдағыдар екен. Көп деле арзандап тұр. Кейінгі машиналар арзандап тұр, biraz. Honda Step арзандап тұр, кішіне. Атак мында Honda CR-V'лар баяғы ойдан.